Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu longpu alo hong ti Tuvaluwa Berila Chanchin ani South Pacific tuifin riata thliarkar te takte Tuvaluwa biak in pakhata sabat nia piangin beria chu ani 7-day Adventist chuan in khomna a hroi thina ma se Sunday ya amanu le paten biak in danga anin khompui ve thunga Australia le Hawaii inkara thliarkar pakwa omkhom belkhoma aram zaw zong po melzabia lek ami chengte po singkhat sangkhat lek omna namte takte zinga beria chu sakhopol bik nei mu mallovin awma Tuvalu ram anti dan phung chu no pangte hi annu te navin an enkol thin ani chu wangin beria alo pian hnu in anu naw pena in enkola pena ichuan beria chu angaina in manifa ang main aduata sabat ni tinin new tawo thliarkara Adventist biak in omchuna chuana in khompui thin reng ani beria nu po in afapa Adventist biak ina a in khom chu poi atilem lova ani po hi alaizon nu ang thova Adventist baptism member ve tho ani a ma se apasal chu Christian Paul dangami ani a beria sabat nia Adventist biak ina ain khom lain anni chuan Sunday ni in biak in danga aning khom pui vele mai thin ani beria rol thar aloni ve ta ka chuan longsipai zirna sikul lua longpu ni tumin thutlukna asiama Tuvalu chu tuipui hualvel ram ani a chuwang chuan longlama thokpo an tamfu reng ani ti chuan beria chu longpuwa tangin an chung ko chom dolnan a hlote a thon thin ani nupui anei hnu in longna chu a thok zui zela anupui le fa te pali tan a hlo a thon zel thin ani kohran pahnia seilian kop ania beria chuan pathian chungcha ngai dan fel takpo anei lova anupui ta fuai chu apa te kohrana loi ani thunga tuipui lama hun tamjok mang ani awangin in khom chu an man lo deuh hrim hrima chuwang chuan in khom chu aban santa ani ber maya anun po in mule mal ani lutuk lo meizuk ngol aveya zu po a in sa hle mai azurui wangin trumthum chu an khopui funa futia na taktakin motorcycle accident atoka anrama hospital omchuna chuan thisen chuak ni khoshelo chunga dalu ani zia mai ani beria chuan achung te ne na omho po chu nuam ati chi lova anupui ta fuai chu sarkar office a thok ani a ani po in apasal bula om chu nuam po atibik chi alo boka anfa te pali po in chu nuam anti chuang lo tong trai ho na hun po an nei ngai lo ani natnain an chung kwa chu asoi danglam ta thut maya anfa upa ber lena ichuan biang bo nat na aveya enkol turin Fiji lama hospital panpui thoi angaya beria le anupui ta fuai te chuan anfanu kumsong palimi chu thlon a thlopuin darkar ni le achan vea Fiji thlona trummun an thlenga hospitala chuan avoi khatna atan beria chuan chik deuh takin pathian chungcha ngai to na aneita a naupang ani laya anute in Adventist biak ina ain khompui thin lai te angai to chuaka atong trai vele tranta ani lena ipo alodam thale a Tuvalu lama chuan beria chuan along punha chu aban sana khovel mi te khosak le nundan chu ban sana pathian ne na nun thar nei adua anupui le liena I tenen chuan sabat chhnuwa piangin Adventist biak ina Bible zirna an nei tana sabata te chuan an chungkwa in biak ina aning khom tlang diala pathian biak na an nei chuan Bible hriat na nei belchak na an lo neya kohrana po na sazokin anin mangbok ani kumsang ni somni pakhat April thla khan beria le anupui le afanu upaber chuan isuati dan zuin nimphum nge in baptisma an changta ani beria le lena I chuan funa futi 7-day Adventist biak ina April thla baptisma an changa ta fuwa iro chuan anu thlani June thla khan baptisma achang vele ta ani tuna hian an chung kwa chu hlim taka pathian biak na nein pel hau lovin an tong trai ho ta thina an fa te pali po in anin chung chu nuam an tia ta fuai po in apasal bula chen chu nuam atita a beria po in achung tele pathian bul naya om chu nuam atita bok New Zealand le South Pacific Division pum puiba ka khovel mundanga thalai te tangkai puitur
Ellen White ti le khabu Krista panakai lon te chatuan nga fak te indo naro puile le khabu dang te be chana lemchan film chi sang sang siam nan 13 sabat tho lom phal taka in tho don awangin lom thu kan soi ani khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani